Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Lucie Pereira e whaia nei wo I roto I tēnei tuhua o I te awaro nei e muri no mai te tuhua whenua pato o te prohia nei o I te wei nei o I te mātou te wei nei te hoi upuar ararhei o I no te te mo tatua a whenua nei te te nei mo paur a whenua e wa hiti mahuta mātou I tēnei parau o te pia harihia nā roto I te mo haroa e I te whare oire o ia hoi no rea mātou tāmei e te ipupui, no te hiopua, no te teioa nei, e ha te mo whawha, e ha te hupa, e ne tupu mai roto I te nei whaanhor a opuar a rahi, nem o rea nei, no te hamani, e te mo tu a whare nei, te mo whare toa nei, e te hoaia mo tu a whenua, tatu a harihia, no te hoa atu I te mau whaia ona. I te mei te era tātou e ne te mo hoora e hare te atu no te mo whaia riri o tātou nei. No rere o tia mai I te nei mhana, no te horo I tau umana o, e no te taio, no te maramarama mai te mātou e ha te hupe tupu nei tui tomatou nei aroa o te awaro nei. Te iera ruru ata auto I te pepei a chae whaotir a I rawerohi atura, no te mea te tia ero o toi ona. Ai taro atu hoi whaautir a, tā mātou I mana o mai, o I horo tō mātou mana o, tap o tō mātou mana o, I te hoi puta, nā rātou I titi o mai, e te wani tō mātou, nā rātou I te hoi rata whaatahi atu I mua I tō rātou waro, I te hoi parau wharere ar ānei, I te parau tō mātou tāwana oire hoa, te tāwana o more mai o tā atoa, e te tātai hap o nei tēnei opuara, o te whaatupu nei tēnei opuara. Maruru mai. Maruru. ITFM, the best vibes.